Kijana mpambanaji, kipindi uko bize kutafuta pesa, kufanya starehe zako unazozifanya, unaona, utafanya kila kitu unachojisikia ambacho ni kizuri, utafanya kila kitu unachojisikia ambacho ni kibaya. Hata kama umeona ni kibaya, bado utakifanya kwa sababu ya matamanio ya nafsi yako. Sasa kipindi hicho uko bize kufanya hayo mambo yako unayojisikia, unajiona uko huru kuyafanya, unayafanya muda wote. Kumbuka tu kuna kitu kimoja, mwisho wa jeuri ya yote haya ni kifo. Yaani mwisho wa kila kitu katika dunia hii. Utafanya kila kitu, utafanya mazuri, utafanya mabaya, utafanya ya kufurahisha, utafanya na yasiyofurahisha, lakini mwisho wa siku kitu cha mwisho kabisa ni kifo. Pia kuna magonjwa, unaona? Ila cha mwisho kabisa ni kifo. Sasa hivi hapa kijana uko mzima, uko na afya yako tu fresh, unafanya kila kitu yani unachojisikia ambacho ndo kizuri hicho na ambacho ni kibaya. Itafika hatua utaumwa, umeona? Sasa hivi uko mzima hivi, unafanya starehe zako, unafanya kila kitu. Ukumbuke kusali, ukumbuke kumuomba Mungu, ukumbuke kumshukuru Mungu kwa kuiona siku mpya tena. Yaani unafanya unachojisikia, lakini itafika hatua utaumwa. Itafika hatua utakuwa kwenye hali mbaya. Ndicho kipindi cha majuto, ndicho kipindi cha kumkumbuka Mungu, ndicho kipindi ambacho nasema ningejua nini nafanya hivi, ningejua nifanye hivi, lakini sasa unakuwa umeshachelewa tayari, unaona? Kinapofika kipindi hicho ndio kipindi utajilaumu, kipindi utasema ningejua nifanye hiki. Yaani kipindi ambacho utaongea maneno mengi sana. Lakini mimi nakushauri kijana mwenzangu, uzima wako huu, hii ni neema tu mwanangu. Yaani kutembea kufanya mambo unayojisikia, hiyo ni neema mwanangu. Mshukuru Mungu. Shukuru kwa uhai mwanangu. Wengine wamepita hivi leo. Wengine wagonjwa, wengine wamefungwa huko magereza. Tumshukuruni Mungu sana kwa kila jambo. Asanteni, mimi nakubali sana.